салому алайкум тамошобинони азиз, подписчикои мо апо, хоҳаро, додаро, каксига фирмни стили мо. Ҳами ирӯз дар обзори мо чи телефонро гадат кунед, хай надпис мефаҳмам по-любому. iPhone 8 продукт ред меганша, бо сир хайна ба тоҷикӣ бигемша. Мо дога фикр кардем чи бигирем, iPhone SE, iPhone 7, яъне SE 2020 агар вай дошта бошен, як ду моҳ шид қариб ки iPhone SE дим поколени 2020 биромад ки нархаш ини ҷара мегзара ташаввара ва чиз. Мо гуфтем iPhone 7 бигирем ё SE ё iPhone 8. Так што ҳар сеч яхела ягон фарқаш фақат камак процессор дай, хай дизайн ягон фарқа надорад, фақат процессор дай, камера дай. Всё. Хай гӯш кунам бародар, хай нигоҳ кун. Я бисмилла. Так, iPhone 8. iPhone чанда? iPhone 6, 6s, 7, 8. Не, хай 8 так мо пребна мекунем. Бе друша нишонатам. Ҳамаш ячай фа, неми я зараниги 1 ампера зараник дора. Чи дора наушники Lightning, яъне уже дарак дошта бошад. iPhone 7 уже наушник нестай. Севним разъём меган ко ҳамун уже вуҷуд надорад iPhone. Ҳозир фақат прямой Lightning ёки AirPods. Хай нишон шум кем черо хеле неми ланати ки нархаш як телефон харда меша. iPhone 8 сир продукция губашкаи сирх iPhone сир хай случайно сапади чи. Боз мегум барои чи мо сирх гирифтем. Хай намо серьёзно гап занем. iPhone 8 SE ҳоли мегум решена то мегум просто совет метум хтон медонен мисол SE бигирен ва iPhone 8 бигирен ко меша форатона марҳамат не ки хайна ба гуфти хтон мода ка просто iPhone 8 боли мени арзон галтид барои ҳамин мо ира гирифтем SE 39000 лаънати 39000 фақат фарқат шаме ки сев инемиҷай инем кам процессораш Bionic 13 ком бидона Bionic 13 акадом процессор iPhone 11 Pro процессори 13 поколени дорад да iPhone SE дим поколени ҳамун процессора и iPhone Bionic 11 поколени iPhone 7 да фақат аки хай камака iPhone 7 бақувваттаракай камераш бақувваттай ба ин шишаи iPhone 7 оҳан акоми дарак надорад. Барои чи шиша беспроводной зарядкаро пайдош кунад. И быстрый зарядкаро кстати поддержка дорад. О, аллилуйя, гуфтам по якум бор iPhone быстрый зарядка, о хайрате. Не ки прикол ки да коробкаш 1 ампера зарядник бехай не ланати раман шон. Ина ми пат, ина легендарный блок ки то ҳозира iPhone 11 да мемонад пат. Быстрый зарядка поддержка мекунад ки отдельный адаптер харда накора. Чанд сум? 5000 рубл. Бо майн ҳамаш ин кабели ки ёз дора куда дрош Lightning коми намедона Lightning ай мисол ами кабели iPhone Lightning меган коми намедона 2500 рубл да магазин 2500 рубл да не 2500 да 500 сомони тоҷики хмон невозможно. Хада бора телефон бовар кунем бар нашод хайнами бадай Android гаштан процессоре ки истифода мебарем ко беҳтарина бовар кунем процессораш гап надорам 2-4 ГГц бо любой бозие ки нами современи дорен қабул мекунад любой бозие мегин баъд аз ашута IP67 марҳамат дуруи овда бо бозӣ мекунӣ варзоб мери ромит мери ки ҷое мери марҳамат поддержка ҳамаша дора уверена мегум гарантия метам 2 микрофон гапзанишам чётка сёнка отдельный камера iPhone отдельный коммент дарак дошта бошад компания Apple да 11 та одам як вайда кор мекунад разработка камера ами девайс да гуфти гапо камераш 12 мегапиксел основной 12 мегапиксел фронтальный 7 мегапиксел экранаш IPS оха экрани iPhone дар дорам фада ташаввара чи будумша экранаш арзонай рости гап мегум арзонай хай хам качество созан дара шикастен боли мен арзон тара лишка намеша самое главное protection аст ки шиша ҷа беспроводной зарядка экран да қиматай анамира самое главное эҳтиёт кунед мо дар рости гап мегум ҷаду мисол кофтуко моха камакак телефон бизнеси ка гуфта гапо телефон мода 13000 рубл да хай где-то қариб 14000 рубл да галти дай нарх iPhone 7 мегирен 128 мо хай iPhone 8 ки хай мо тонистем алҳамдулиллаҳ мегум ки
агар гирифтанӣ бошед пултон бираса iPhone 8 бигиред между 7 то SE и 1000 бор хубтара бовар ки шумо просто пула переплачивать мекунед. Натури мегум, ба фоидаи худам мегум, ман намегирам SE лишна гап. 2 сол пас арзон шава ман мегирам хеле. 2 сол пас. Так что бародаро фикр кунед. Ягон бозӣ монем хай бозӣ шар нест мегум ки любой бозӣ ман гарантия медам ки любой бозӣ ки современный аст қабул мекунам. Так. Нашод нарх шудем ки телефон мода хай 13000 галти арзона реально барои iPhone 8 арзона 18-19000 так хеле бигири. Боли менесар. Баъд як совети ман барои ҳамин бачаҳо коме ки ҳамин тамошоён ки совети ман ки илтимос эҳтиёт карда бигирен. Кома мехара ба iPhone намешдания мегӯяд телефони хуб нест мега вайрон шуд барои чи барои ки шумо восстановленра мегиред ҳама вақт ҳаракат кунед ҳозир уже iPhone 8 ай продажа нест коме дарак надорад 2 моҳ пеш iPhone 8 продажа буд ҳамин SE биромад iPhone 8 ай продажа гирифтам бигирен беу бигирен илтимос нав нагирен нав мега коробкаш печат задагиай у восстановление яъне рефреш мега рефреш чай экрана шикаст мегиран экран шалиш мекунан печат мезанан коробкаша мемонан ахитой меоран мега ма братан телефон пач канам вай то ҳозир ахир вақт iPhone 7 нава мефурӯшан не ки завод даже вай наброварда сай мегири ба вайрона брат iPhone намеша единственный минуси iPhone ҳо ман мегум батареяш ки батарея iPhone 7900 приколави iPhone 8 1800 барои чи хешед хай пастар кадан неки процессор айрӯи процессор ки зудтара кай заради боли мени где-то хай максимум 1 соат зиёдтар мебара амида бозам мегум оли хай камераш отдельный сора 12 мегапиксел бутун фронталнеш 7 оз бо съёмка мекунем кино тамошо карданда дурости гап ша бегум экрани майда кай неудобно бозӣ карданда беҳтарина любой бозира поддержка мекуна телефон ганда бақуввата ҳоли актуальный iPhone 7 ҳам актуальный iPhone 6 нагирен актуальный нест вай актуальный чи яъне уже обновление омадан мегира iOS 13 оз бо боло рафтан мегира дай бо гуфти гапо так что бигирен середина гуфти гапо между iPhone 7 и iPhone SE iPhone 8 марҳамат бутонем ҳеҷ вақт iPhone 6 нагирем уже слишком кна айрӯи шароит ма гуфтасам да мисол ман иҷа выбор достам iPhone 7 iPhone 8 SE iPhone 8 выбори моа совет метавон бигирен телефон да даволем единствен то что не даволем батареяш да ки мисол зарадиш повер банк гардонен ёки бо гуфтум совети мо бигирен агар тонистен эҳтиёт кунед хуб беу бигирен чекша нишон та телефон марҳамат пари хушугишан ягон гап наметонем бигӯё телефон беҳад хушро мисол отпечатка второго поколения гуфти гапо дим поколения чётка кор мекуна телефон кстати перчатки хати барои чи перчатки хай саломатиро эҳтиёт кунед бародаро маска пушен перчатки пушен ози худо ҳамара шифоти хай ҳеҷ беворӣ тестар бирава ина телефонча бол мегум совет метавон бигирен ҳеҷ холша усбесе ина ягон фарқа надора хай ба кстати двойная спишка агар хатман двойная спишка ина ютубда чихе видео тамошо карда меша марҳамат инем каналда подписаться кунед кстати фаромӯш накунед каналда подписка лайка монен ина хай ака видео экранаш вайда ака дилу месӯза дай телефон хай ака созай да iPS ҳам боша созай боли менияй марҳамат на качество экранаш более-менее марҳамат кстати баъд калонкаш на калонкаш отдельная история стереодинамика гуфти гапо чия стереодинамика боло поён мехона бас мас вана вышесот ҳозир мерем камераша хай як короткий обзор барои чи хай купча пейзаж баҳор хай чи короткий обзори мо буд ки дар бораи шумо ки насӯзен да мисол илтимос ман кори пул дори биги марҳамат ман фарқ надорам ман боша ба ҷои iPhone SE камакак пул надорам XR мехаридам вай дизайнаш хушро экранаш и уже дизайн ай 2007 не ай 2015 агар хатм накунам iPhone 6 агар ки бигӯ пеш агар и бигӯ iPhone 7 ай 2016 4 сол 5 сол шуд ҳамин дизайн 7 8 SE фақат SE-ра севиш мобайл омадага iPhone-аш нобуд шудага продукт ред ҳозир камераро записоша мемонем бо мо бошен комментария кунем форид нафорид шумо чӣ телефон дорен чӣ хариден чанд сомда хариден хай комментария кунем ба фоидаи мардум якҷо хариден совет битен бо шумо ҳастем салому алайкум саломат бошед дар паноҳи худо Сейчас FPS нормально, да, качество тоза, короче, агар хоҳем тоза оригинал тамошо кардан ссилка дар поён марҳамат ина фронталкаш 7 мегапиксел гуфтем пейзаж баҳор марҳамат
хайнам хе хайхтон бининда нормально сёнка мекунам